tayadi sinzi n'ibyo mujye mubyibuka ariko hari umusirikare wakuntumyeho ndabigarukaho banza Perezida Rayon Sport rero mu gihe amaze ayobora Rayon Sport n'ibiki yagezeho cyane cyane yuko manda ye irimo aragana ku musozo, reka tubyumve muri rusange. Imyaka 4 iri kugana ku musozo ngo Uwayezu Jean Fidèle asoze manda ye yo kuyobora umuryango wa Rayon Sport. Uwo perezida ujya kumera amafaranga iyo ntabwo ari yandukanye nanjye, ariko icyo kintu ntabwo ari cyo perezida aje gukora, aje gufasha kuyobora Rayon Sport, ayishakira ibintu birambye ntakura mu mufuka we ashyira muri Rayon Sport, yayifasha nk'uko nawe n'undi mufana yayifasha. Tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2020 ekipe Rayon Sport yabonye umuyobozi mushya Uwayezu Jean Fidèle nyuma y'uko komite yari isanzwe iyobowe na Munyakazi Sadate ihagaritswe na RGB kubwo guteshuka ku nshingano zo kudakemura ibibazo byari mu muryango wa Rayon Sport. Uwayezu Jean Fidèle wabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda yatorewe kuba perezida mushya w'umuryango wa Rayon Sport mu gihe cy'imyaka 4 mu matora yabaye ari ku wa gatandatu abera mu mujyi wa Kigali. Amatora yatangiye saa 8:30 kuri uwo gatandatu akorwa mu ibanga rikomeye mu cyumba yari arimo kuberamo. Nta muntu n'umwe wari ufite telefone ku buryo kumenya ibyarimo kuberamo imbere cyari ikintu kigoye cyane. Umwe mu bari bitabiriye aya matora niwe wasohotse avuga ko imbere byifashe. Yasohotse avuga ko Uwayezu ariwe muyobozi mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Nta matora yayobowe na komite y'inzibacyuho yari yahawe iminsi 30 n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Uwayezu Jean Fidèle wari ufite imyaka 54 akomoka i Nyanza yatorewe kuyobora umuryango wa Rayon Sport mu myaka 4 yari igiye gukurikiraho. Ahigitse Bizimana Sylvestre bari bahanganiye kuri uwo mwanya, ariko uyu Sylvestre akaba ataritabiriye amatora kubera ko ari umudivantiste w'umunsi wa 7. Uwayezu Jean Fidèle yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ndetse yahawe n'umudari wo kubohora igihugu. Muri 2011 yiyamamarije kuba umusenateri aturutse mu ntara y'Amajyepfo, gusa ntiyahirwa. Icyo gihe yari ashyize imbere amahoro n'umutekano nk'ishingiro ry'iterambere n'uburumbuke by'u Rwanda. Ubwo yiyamamazaga mu karere ka Muhanga ashaka kuba umusenateri yagize ati, narwaniye iki gihugu kandi nzakomeza kubikora ntyo nitanga, ntanga ubuzima bwanjye bwose ku banyarwanda kugira ngo bagire amahoro n'umutekano. Uwayezu Jean Fidèle wari usanzwe ari umuyobozi w'ikigo cyigenga gicunga umutekano w'ibintu n'abantu yatoreye kuba perezida w'umuryango wa Rayon Sport. Ku mwanya wa vice perezida wa mbere hiyamamarije Mushimire Jean Claude wahoze akora imishinga muri manda 2 zaherukaga muri Rayon Sport, ndetse na Kayisire Jacques wakineye Rayon Sport nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nguga Roger Aimable yiyamaje nk'umukandida rukumbi ku mwanya wa vice perezida wa kabiri, naho Ndahiro Olivier yiyamamaza nk'umubitsi. Usibye Uwayezu Jean Fidèle watorewe kuba perezida w'umuryango Rayon Sport, ku yindi myanya vice perezida wa mbere yabaye Kayisire Jacques, mu gihe vice perezida wa kabiri yabaye Nguga Roger Aimable, naho umubitsi yitwa Ndahiro Olivier. Itorwa rya Jean Fidèle ntago ryavuzweho rumwe, bamwe batangiye kuvuga bati ese uyu muntu tutazi ku kibuga aje gukora iki mu ikipe ya Rayon Sport? Uwayezu Jean Fidèle we icyo gihe yarababwiye ngo kuvuga ngo ntitumubona ku kibuga, ntabwo ndumana utora imipira, ugomba kujya ku kibuga ngo ubone ko ntora imipira cyangwa ngo ugende urukundo umuntu, cyangwa ngende ngo mvuge ngo uyu munsi naje ku kibuga nimufotore. Kuko umuntu uri muri Amerika ubu ngubu bayo ashobora kuzaga akiyamamaza akayobora Rayon Sport ataboneka ku kibuga. Ibyo rero byo kutaboneka ku kibuga byo kuboneka nta gaciro bifite mu kuyobora no kunga umuryango wa Rayon Sport. Nanakwifuza ko icyo kibazo tazongera ku kibazo. Uwayezu Jean Fidèle yatowe mu bihe bigoye cyane ubwo muri Rayon Sport abanyamuryango n'abafana hatari umwuka mwiza ku mpande zombi, hakiyongeraho n'icyorezo cya COVID-19 cyari cyayogoje isi. Kubera icyo cyorezo kubona amafaranga byari ibintu bigoye cyane. Uretse mu mupira w'amaguru n'ahandi hatandukanye byari bigoye kuko ibice byinshi bitanga amafaranga byarahombye, kuko ubucuruzi bwambukiranyaga imipaka imbere no mu gihugu butari bumeze neza. Uwayezu Jean Fidèle wabaye mu ngabo z'u Rwanda akavamo afite ipeti rya kapiteni, yatorewe kuyobora Rayon Sport ku bwiganze, yari umukandida umwe rukumbi. Kimwe mu bibazo Uwayezu Jean Fidèle yabajijwe kenshi mu minsi ye ya mbere mu buyobozi bwa Rayon Sport, aramubajije niba yari asanzwe akunda umupira w'amaguru cyangwa se akunda n'ikipe Rayon Sport. Impamvu nuko benshi batari bamenyereye iri zina mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Ibyo byari mu itangazamakuru, ariko n'abafana ntibari bamworoheye, dore ko ikipe yari ayoboye bavugaga ko atari Rayon Sport yabo, ahubwo ari Rayon Sport ya RGB. Umwaka wa mbere wa Jean Fidèle hagati muri COVID-19 wari ugoye mu buryo bw'ubushobozi, ndetse byasaga nk'aho ari ugupfundikanya kugira ngo ikipe buke kabiri. Rayon Sport yari yarasanze idafite aho ikorera,
ndetse ifite n'imyenda isaga miliyoni 700 kongera amasezerano y'imyaka 3 muri Skol akava muri 2022 akagera muri 2026. Ibyo byari inshingano ze afite ndetse agomba no gushyiramo imbaraga. Byamusabye kujya gufatanya n'izindi nzego zitandukanye zirimo akarere ka Nyanza, byatanze umusingi wo guheraho, dore ko ururimi rw'akanyenyeri rutarengagaho ako kanyenyeri kari. Imyaka ine yose Imana igize ubuzima turi kumwe kandi nzagenda munyifuza mu Abazi neza Uwayezu Jean Fidel bakubwira ko ari umugabo ukunda kuvuga make, ukunda ukuri, ariko utabura kugaragaza hari ikosa. Kuva yaza muri ruhago y'u Rwanda kugeza kuri ubu nibwo yaratangiye gukunda ruhago y'u Rwanda, ariko akaba atari yanyurwa n'uburyo ruhago y'u Rwanda iyowemo kubera akajagari kayirimo, cyane ku rwego rifata ibyemezo, aho yashimangiye akora Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro cya 2023 nubwo byarangiye asubiye kwizima Rayon Sport ikagaruka muri irushanwa igatwara n'igikombe cy'amahoro. Aribyo mwita ngo mind game cyangwa ngo hanze y'ikibuga. Uranginisha kuwa gatanu nyinisha ku cyumweru ufite imigambi kimeze bitari. Uwayezu Jean Fidel agira uburyo bwihariye arambagizamo abakinnyi muri Rayon Sport, aho bamwe anabakiriwe abandi akabasezeranya kuzabakorera ubukwe mu gihe bazaba bakinira Rayon Sport. Kuri we ngo nta mukinnyi Kampala ubaho igihe adashobotse cyangwa se ngo akurikize amategeko ya ekipe, kabone nubwo yaba ari Lionel Messi. Uwayezu Jean Fidel yicaye ku ntebe yakomorera muri Rayon Sport yari hagurutsweho na Munyakazi Sadate. Iri zina rye ryabanje gusharira abakunzi ba Rayon Sport, bamufataga nk'uwihaye Imana bitewe n'uko uyu mugabo yari azwi cyane muri Kiliziya kuruta uko bari bamuzi mu mupira w'amaguru. Izina rye niryo ryatumaga barishidikanyaho. Hari abavugaga ko Rayon Sport ifite uburyo igomba kubaho, igomba kuyoborwamo mu buryo bwihariye, ndetse bamwe bakerekana yuko atazanayibasha mu gihe ayimazemo. Uwavuga ko yabaye iryawe ryanzwe n'abubatsi ryabaye rikomeza imfuruka ntago yababeshye. Uwayezu Jean Fidel yatsinze APR FC nyuma y'imyaka ine muri Gashyantare 2023. Rayon Sport yisubira ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro muri Kamena 2023, binayihesha no kongera guhagarara u Rwanda mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup. Iyi mikino bayirukagamo 2019 nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro. Abakunzi ba Rayon Sport batangiye kubona ko Uwayezu Jean Fidel ari we muyobozi ukwiriye kuyobora Rayon Sport. Ntago byagarukiye aho. Rayon Sport yiyubatse mu mpeshyi ya 2023 kugira ngo itangire yitegura imikino nyafurika. Yaguze abakinnyi batandukanye, nubwo bitaje gukunda bakaviramo ku muryango wa Confederation Cup. Nibyo Rayon Sport y'abagore yatwaye igikombe cya shampiyona cy'icyiciro cya kabiri mu mwaka 2023, iyabaga yitwara igikombe cy'amahoro, ariko benshi batangiye kwibaza ngo ese Uwayezu Jean Fidel araza gushobora amakipe abiri, dore ko ikipe y'abagore yari imaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere, indi nayo nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro bumvaga yuko igomba gutwara igikombe cya shampiyona. None imyaka ibaye ine Jean Fidel nta gikombe cya shampiyona yari yatwara. Muhirwa Freddy wabaye umuyobozi bwa Rayon Sport ayibamo igihe kinini, ngo Uwayezu Jean Fidel we na komite ye bakigera muri Rayon Sport hari ibyo bababwiye. Ntabwo twavuyemo, ahubwo nk'uko mwabyumvise kandi abanyamakuru mwahawe icyo gihe interview, nibaza ko mwabaje ibyo mushaka, badusabye kujya ku ruhande bakareba ko system yakora. Mu by'ukuri rero ubwo hagiye kuba evaluation turebe se system yarakoze cyangwa ikenewe ko hari izindi mbaraga zajyamo. Ayo nibwira ko n'ubuyobozi bwayibonye kandi abantu bose bamaze kubona ko hari icyo babonye, ndibwira ko buzabireba twese tugahuza. Icy'ingenzi amakosa arakorwa muri ekipe, ariko icy'ingenzi iyo utwaye igikombe nk'uko burya amakosa yose arasibangana. Nari yarujya ubona ko Perez agira amakosa, ariko iyo batwaye igikombe byose birasibangana. Rero icyo dukeneye muri Rayon so kuvuga ngo yose kuvuga ngo ni igikombe nk'iki ngiki. Mbere na mbere muri 2020 RGB yatangaje ko Rayon Sport ifite abantu n'ibigo bitandukanye amadeni arenga miliyoni 800. Ikigeretse kuri ibyo ku makonti ya Rayon Sport atandukanye hariho ibihumbi bitarenze 200. Ubwo Uwayezu Jean Fidel yatangiraga kuyobora Rayon Sport tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2020, batangiranye amafaranga 971, ariko hamwe n'abafana n'abaterankunga bageze mu kwezi kwa gatandatu 2021 bamaze gukoresha miliyoni 235 n'ibihumbi 861. Umwaka wo kuva tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2022, Rayon Sport yatangiranye amafaranga 948. Muri uwo mwaka hakoreshejwemo miliyoni 420 n'ibihumbi 61. Umwaka wakurikiye wa 2022-2023 ingengo y'imari ya Rayon Sport yari iteganyijwe kuba miliyoni 649 n'ibihumbi 990.
mu gihe muri uyu mwaka w'imikino wa 2023-2024 ingingo y'imari yari iteganyijwe gukoreshwa muri Rayon Sport ni miliyoni 900. Perezida wa Yezu Jean Fidel yatangaje ko ideni rirenga miliyoni 800 Rayon Sport yari ifite batangiye kuryishyura ku ngubu hasigayemo amafaranga atagera kuri miliyoni 200, ariko nazo yavugaga ko uyu mwaka ugomba kurangira nayo ayo mafaranga agabanutse. Rayon Sport Yezu Jean Fidel abaterankunga bariyongereye bavuye ku muterankunga umwe bagera ku baterankunga 8. Ubu Rayon Sport Yezu Jean Fidel nyuma y'imyaka 4 ifite amakipe 4, ni Rayon Sport y'abagabo na Rayon Sport y'abakiri batoya y'abateje imyaka 20. Rayon Sport ifite Rayon Sport y'abagore ikina mu cyiciro cya mbere ikaba ifite n'igikombe, ikagera na Rayon Sport y'abagore y'abateje imyaka 20. Rayon Sport Yezu Jean Fidel yatwaye igikombe cy'amahoro, itwara igikombe cya Super Coupe kiruta ibindi mu Rwanda, itwara n'igikombe cya RNIT iterambere fund. Rayon Sport y'abagore ifite ibikombe bigera kuri 3, kimwe cy'icyiciro cya kabiri na kimwe cy'icyiciro cya mbere ndetse n'igikombe cy'amahoro. Kuri manda Yezu Jean Fidel imanza z'abakinnyi baregaga Rayon Sport muri FIFA ntiziheruka, kereka izo Yezu Jean Fidel yaje asanga muri Rayon Sport. Ibijyanye no kudahembera abakinnyi ku gihe ntibiheruka, aho umuntu yavuga ko ibirarane muri Rayon Sport byabaye nk'amateka. Ubu Rayon Sport ifite abakozi bahemberwa akazi bakora, mu gihe Rayon Sport mbere Yezu Jean Fidel yari ifite abakorerabushake. Ubu Rayon Sport ibasha kubonera abakunzi n'abafana bayo imyenda ihuye n'iyo ekipe yambaye muri uwo mwaka. Rayon Sport Yezu Jean Fidel yatangije Gikundiro Shop ibonekamo ibintu bitandukanye. Iyi Gikundiro Shop Rayon Sport Yezu Jean Fidel yabonye aho ikorera ofisi ndetse ikagira n'ibikoresho nkenerwa muri ofisi ya Rayon Sport. Ubu Rayon Sport ifite imodoka 3 nto zifashishwa mu kazi ka ekipe ka buri munsi. Muri iyi myaka 4 ibyo umukunzi wa Rayon Sport aba yifuza ni igikombe cya shampiyona cyangwa se igikombe cy'amahoro. Rayon Sport yo muri iyi myaka 4 inyuzamo abakinnyi barenga 90. Muri abo bakinnyi uramutse ugenekereje nta n'umwe yigize yigirira akamaro. Mu bijyanye no kugura abakinnyi Rayon Sport harimo icyuho. Manda y'imyaka 4 Yezu Jean Fidel yari yaratoye kuyobora Rayon Sport iri kugana ku musozo. Hari ibishimwa na benshi ndetse hakaba hari n'ibinengo bitigeze bigerwaho, harimo n'imikoranire myiza hagati y'abariyo bamwe na bamwe, mu gihe nyamara kubahuza ariyo ntego ye nyamukuru ubwo yatorwaga kuba perezida wa Rayon Sport.